Welcome to my others blog my channel Salma Company to আমি গৈ আছো আজি মিৰ্জা আৰবি কলেজৰ যেটো ফিল্ড এই ফিল্ডত আমাৰ ভাৰতীয় অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানত আমি গৈ আছো তো আহক গাইস আমি ভাৰতীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰো তো আমি আমাৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব With me here you'll never be lonely It's all so clear I've always been falling For a light that's on your side Keep you close and savor the moment You raise my hopes and don't even know it In a